আমার ফালৰ পৰাও এটা গামছা দেই আম আদমি পাৰ্টিৰ ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰেসিডেন্ট মেহুল বসুমতাৰী এনেকৈ কাম কৰি যাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব নমস্কাৰ আপোনালোকৰ এই মাধ্যমেৰে মই আজি আপোনালোকক এই বাৰ্তাটো দি বহুতেই সুখী হৈছোঁ যে যোৱা 1 তাৰিখে যেনেকৈ আমাৰ বিশ্বনাথ ডিস্ট্ৰিক্ট অধ্যক্ষৰ বা এসপি অফিচৰ পৰা যেটো বটা লাভ কৰিলে যেনেকৈ কষ্ট কৰি পেলাই সমাজ সেৱা কৰি আছে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত উত্তৰ অঞ্চল যে সীমাৱৰ্তী এলেকাত যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যি ধৰণে কামত লিপ্ত হৈ আছে তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে যেনেকৈ কষ্ট কৰি যি বটাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে আজি এই ৰাজগড় আউটপোষ্টত উপস্থিত হৈ আমাৰ যি ব্যক্তিসকলে এটো সক্ষম হৈছে পাবলৈ তেওঁলোকক আমি সন্মান জনাবৰ কাৰণে আহিলো আৰু লগতে তেওঁলোকৰ মনোবলটো বঢ়াব ইচ্ছা কৰিছো যে তেওঁলোকলে অকল নিজৰ ডিউটিটো কৰিছে বুলি নহয় হেঁতে সমাজক এটা ভাল বাৰ্তা দি পেলাই বা সমাজক কেনেকৈ আগুৱাই নিব লাগে বা যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেটো কামত লিপ্ত হৈ আছে তাৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাই আনিব লাগে সেই কামত ভালকৈ জড়িত হৈ পেলাই সমাজৰ যেটো সেৱা কৰিছে তাৰ ভাল এটা বটাটো পাইছে বুলি মই আশা কৰিছো আৰু তেনেকৈ আগন্তুক সময়তো তেনেকৈ সমাজৰ কামটো কৰি যাব আৰু তেনেকৈ বটাবিলাকক পাব বুলি আমি আশা কৰোঁ गफुर हालामनि सिङाव थानाय राजगड़ आउटपोस्टआव जोङो आईसी आरो लोगोसेनो आईसीनि सासे लोगोआव थाफाबाय थाग्रा होमगार्ड बिथांमोननो सानैनो जोङो मोनसे एवार्ड होनो फैदों गफुर बर' पर्टेल एसोसिएशननिफ्राय आरो बे गफुर बर' पर्टेल एसोसिएशननि दैदेननायाव जोङो दिनै सानैनोबो गांफा-गांफायै जों एवार्ड होनाय जादों मानोना बिथांमोनहा जोंनि गफुर हालामनि थाखाय एबा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां हाबाफारिफोर मावगासिनो दङ जेरैहाय गांजा हमनाय ड्राग्स हमनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा मावगासिनो दङ बिनिखायनो जोङो गोजोननानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों ड्राग्स गांजा बेफोरबायदि फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थानो हायो बिखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनै बेयाव नुजाथिफैदों आरो लोगोसेनो जों बिथांमोनखौ एसे गोसोआव गोग्गाखांहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जेराव जेराव मोजां हाबाफारिफोर जाबाय थागोन बैफोरबायदि हाबाफारिफोराव जों नुजाथिहैबाय थागोन जों हामलायथि बावहैबाय थागोन बा जोङो गोजोननाय फोरमायहैबाय थागोन थिग बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव मिजिंथियो जे बिथांमोनहा आरोबाव जोंनि फैबाय थानाय यां जेनेरेशननि थाखाय मोजां खामानि मावबोगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं बेनिखायनो जोङो गफुर बर' पर्टेल एसोसिएशननिफ्राय जानानै नोंथांमोन गासैबो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ हामलायनानै एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों